Tubahaye ikaze nanone kuri Big Move Entertainment, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Kuri ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kuvugwa cyane umugabo wo mu gihugu cya Tanzania bita Lugumi Said. Byagenze gute kugira uyu mugabo nanone yongera agaruke ku mbuga nkoranyambaga z'u Rwanda, abantu bongere bamukomozeho nanone, cyane ko bajyaga bavuga yuko yari ari mu rukundo n'umwe mu bakobwa babaye Miss Rwanda. Akaba ari umukobwa wabaye Miss Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2016, akaba ari nta wundi, akaba ari Mutesi Jolly. Mutesi Jolly bikaba byaravuzwe yuko yari ari mu rukundo n'uyu mugabo wo muri kino gihugu cya Tanzania bita Lugumi Said. Gusa nyuma yaho bikaba byaraje kuvugwa yuko uyu Lugumi Said yaba yaratandukanye na Mutesi Jolly, Lugumi yaba yaranze Mutesi Jolly. Abandi bakavuga yuko ahubwo abantu benshi bakaba bavuga ati nyuma yuko uyu mukobwa Mutesi Jolly yujuje inzu yarenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda, bikekwa yuko ngo yaba yarakuye kuri uyu mugabo wo muri kino gihugu cya Tanzania. Rero ngo Mutesi Jolly yaba yarahise yanga uno mugabo Lugumi Said. Abandi bakavuga ati ariko Mutesi Jolly ntabwo ashobora kwanga Lugumi Said, kubera ko Lugumi Said ni umugabo ufite amafaranga kandi akaba afite amafaranga menshi. Rero Mutesi Jolly ntabwo ashobora kwikura amata mu kanwa, ahubwo Lugumi Said ashobora kuba yaranze Mutesi Jolly yakwikundira none uyu mukobwa nawe w'umunyarwandakazi bita Alia Cool, cyane cyane ko Alia Cool nawe ari umwe mu bakobwa bafite uburanga butangaje. Rero Lugumi Said nk'umuntu ufite amafaranga, kandi bano bakobwa akaba ari abantu nabo baba bifuza amafaranga, baba bashaka kubaho mu buzima buhenze. Bikaba bivugwa rero yuko Lugumi Said yaba yararetse Mutesi Jolly agahita akundana na Alia Cool, ariko nanone aya akaba ari amakuru ataba yizewe neza 100%, ahubwo akaba ari amakuru y'abagenda bavuga, abantu benshi cyane baba bagenda bakoresha imbuga nkoranyambaga, akaba ariyo makuru baba bagenda bavuga nabo. Ariko nanone tansiyo, ibintu biba bivugwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane akenshi bikunda kuvugwa ari nk'ibihuha, nyuma yaho ugasanga byarabaye ibintu by'ukuri. Cyane cyane mbere nanone byari byabanje kuvuga yuko uyu Lugumi Said yaba arimo gukundana na Alia Cool, ariko abantu benshi ntabwo bari barabyizeye. Abantu benshi bakaba batangiye kubyizera muri rino joro ryo kuri uyu wa mbere rishira ku wa kabiri. Uyu Lugumi Said yacunze abantu bakimara kwirambika ku buriri, bakimara kwiyorosa, abafashe ifoto ya Alia Cool yerekana igice cye cy'inyuma. Ntabwo yabashije kwerekana isura yiwe, ariko mu by'ukuri ugiye nko ku rubuga rwa Alia Cool rwa Instagram uhita ubona yuko iyo foto Lugumi Said yaba yayikuye kuri aho ngaho nyine kuri urwo rubuga rwa Alia Cool rwa Instagram. Uhita ubibona neza yuko ari Alia Cool, uyu mugabo muri kino gihugu cya Tanzania Lugumi Said yaba yapostinze. Rero Lugumi Said akaba yashize umucyo ku mubano we na Alia Cool. Bigaragara yuko kuri ubu ngubu Lugumi Said yaba atakiri mu rukundo na Mutesi Jolly, ahubwo ubu ngubu ari mu rukundo na Alia Cool nk'uko yabyigaragaje ndetse yanabyemeje. Gusa nanone ku bantu bakomeza kwibaza kuri uyu mugabo Lugumi Said, bavuga ati Lugumi Said ni muntu ki? Lugumi Said yakomeje kuvugwa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga z'u Rwanda, nyine nk'uko nari maje kubibabwira ubwo byatangiraga kuvugwa yuko yaba ari mu rukundo n'uyu mukobwa Mutesi Jolly, ndetse bikaba bikomeje n'ubu ngubu bakaba bari kuvuga ati nyuma yo gutandukana na Mutesi Jolly yahise akundana na Alia Cool. Rero abantu benshi bakaba bagiye bafite amakuru agiye atandukanye kuri uyu mugabo bita Lugumi Said, cyane cyane kuri business agenda akora. Uyu Lugumi Said business akora nizo ngira ngo tugarukeho. Abantu benshi bakunda kuvuga ati Lugumi Said ngo acuruza intwaro, ngo akora intwaro mu Burusiya, ngo akazigurisha kuri leta zo muri Afurika zimwe na zimwe, ariko ntabwo ari uku nguku bimeze. Ahubwo Lugumi Said ni umwe mu bantu mu gihugu cya Tanzania bazwi cyane cyane ko yigeze no gufungwaho, cyane ko Lugumi Said yari afite kampani y'ikoranabuhanga yari afatikanyije na leta ya Tanzania. Muri icyo gihe icyo gihugu cya Tanzania cyari kiyobowe na Perezida John Pombe Magufuli. Rero byagenze gute? Reka mbabwire amakuru yose yuko byagenze kugira uyu musaza amenyekane cyane mu gihugu cya Tanzania, cyane ko mu gihugu cy'u Rwanda ho yamenyekanye kubera ko aba bakobwa ari bo batangiye nyine gukundana nawe, ariko yari asanzwe anazwi no mu gihugu cya Tanzania. Reka mbabwire inkuru yose yuko byagenze kugira amenyekane mu gihugu cya Tanzania.
Nk'uko narimaje kubibabwira, uyu Lugumi Saidi yamenyekanye mu gihugu cya Tanzania kubera sosiyete y'itumanaho yari afite yitwaga Intelligent Technology Tanzania. Iyo sosiyete rero akaba yarayifatikanyije na leta yo muri Tanzania, akaba ari sosiyete yakoraga ibyerekeranye n'ikoranabuhanga harimo n'ijyanye n'itumanaho. Muri icyo gihe rero haje kuza ibibazo by'amategeko. Lugumi Saidi yaje gufungwa mu gihe cya Perezida John Pombe Magufuli. Nanone nk'uko narimaje kubibabwira, yakazaga ubwo icyo gihe John Pombe Magufuli yakazaga ingamba zo kurwanya ruswa n'imicungire mibi y'umutungo wa leta. Icyo gihe uyu mugabo bita Lugumi Saidi yashinjwaga kunyereza umutungo wa leta ndetse no gukora amasezerano atari mu mucyo. Urubanza rwe rwamaze igihe kinini rukurikiranwa cyane mu itangazamakuru. Icyo gihe birumvikana itangazamakuru ryajyaga rigaruka nanone kuri uyu mugabo wari ufitanye kampani ndetse yarafatikanyije na leta yo muri Tanzania. Ubwo Perezida Pombe Magufuli yamaraga kwitaba Imana mu gihugu cya Tanzania, Perezida Suluhu Hassan niwe waje guhita asimbura Perezida John Pombe Magufuli. Hari impinduka zahise zihinduka mu byerekeranye n'imikorere y'ubutabera. Bamwe mu bari bafunzwe harimo n'uyu mugabo bita Lugumi Saidi, nibwo baje kurekurwa. Imanza zabo zaje guhinduka ndetse zitangira no gukurikiranwa mu bundi buryo. Uyu rero Lugumi Saidi byaje kugaragara yuko nta cyaha na kimwe yari afite cyamuregwaga. Icyo gihe rero akaba ari bwo mu gihugu cya Tanzania abantu benshi batangiye kumumenya. Mu gihugu cya Tanzania abantu bamumenye kubera ko yari imanza yari afite yaregwagamo na leta kubera kunyereza imitungo nyine muri icyo gihugu cya Tanzania. Rero mu gihugu cy'u Rwanda twebwe tukaba twamumenye kubera abakobwa babiri b'abanyarwandakazi bivugwa yuko bose baba barakundanye nabo. Turabashimiye kuba mwabanye natwe. Yari Big Move Entertainment. Kora subscribe unasangiza n'abandi iyi nkuru kugira tukomeze kubaka umuryango mugari w'abakoze subscribe kuri Big Move Entertainment. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ayandi makuru agiye agezweho nk'aya ngaya nayo aragaruka umunsi ku wundi.